Ja, hallo liebe Leute. Ich wollte ohne Nachdenken und ohne Stress sprechen. Und ja, das habe ich geschafft. Ich bin jeden Tag in Österreich, und weil ich in der Nähe der Grenze lebe, muss ich mit Menschen sprechen. Und ich wollte mich einfach einpassen. Ich möchte mit meinen Kindern auch Deutsch reden. Ich möchte ihnen auch Deutsch lernen. Und ja, das Wichtigste, es ist nie zu spät, etwas Neues zum Lernen. Also wenn Sie frei sprechen möchten, ich würde LMA ganz sicher empfehlen. Jaz mislim, da nekako je moja samozavest kar trpela prej. V bistvu, kot rečeno, sem vsak dan v Avstriji, vsak dan se srečujem z nemško govorečimi ljudmi. Nekako sem poskušala sama se učiti, posnemati, ampak ni bilo dosti sproščeno. Nekdo te ocenjuje, nekdo te skozi gleda, mogoče se kdo pošali na tvoj račun, mogoče te preveč popravlja. In to je bil en tak res tak korak zame, da stopim iz cone udobja, da se mogoče malo manj kritiziram sama sebe. In nekje sem zasledila takrat, da se greš učiti jezika, pa v bistvu doživiš oziroma se ti odpre čisto neka nova dimenzija, in jaz se s tem definitivno res strinjam. Najdejo ti native speakerja oziroma naravnega govorca, res se potrudijo in novo obzorje res. Začneš tudi drugače razmišljati in pol je dosti lažje, no.